ti Masakbayan. Ita papagayam, isagut mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas anapaulwan, pagrebangan iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Junay, apay abimtak day ta bibig mo, naan ano day ta? Ay, bimtak lang arudon ti bibig ko, Johnny ko na ayo pay laeng. Daisy ti awag yu kanyak, Ay, sungbatan nakit day. Naan ano tabibig mo, kunak? Sinipat ni tatang? Ay, apay asinipat na ka ngay. Uray labimtak day tabibig mo. Pilpilitan na kay dinagarado, Idi abugak Januang. Saan amagna, tanalapit ka no ti panagabog ko. Ay, unay lakit din ni tatang mo. Day talakit din, tinangsipatan na kun ka. Nagungot na di alakay. Ay na, sinublat na tiwi-tiwi ti arado. Ngam sinipatnak ngay mo na. Imbag ta simangpet kan lakay. Apay ngay nga impaturay mo abimtak ti bibig ti anak mo. Kasanaw, kat pagar-araduak. Nakangatukit din ti kikit na nakaigam itiwi-tiwi ti arado. Limalaki yan. Ay, saan mo kumamot asinipat, Makapasuron nga ro ti kasta agalad na. Lalaki nga maggunay kit din a babae. At dapay abak na a babae. Ay, anya nga rod nga, no kas jay mo't ti pan nakaitao na. Ay, saan nga agbali na kasta? No saan mo apampanoy yan? Lalaki tinakaparsuan na. Isong aggunay akas lalaki. Angam saan ang masapul akabilam? Mabalin mo mo't abagbagaan. Namin anon anabagbagaan. Anya laangan ti Masakbayan na ano kasta na laang. Di nala matultulad ti kabsat na nga datalyer na. At ti ginatang kong agas mo, nanang. Imbag man, ta nakagatang ka, anak. Nabiit ka mo't anapan ije palingkay. Adda ka di adagos nat gedam. Adda simang pet adakkel atrak tinatnateng, nanang. Da kami tinang diskarga. Kan nangitulod ka dagiti pwestuan tinatnateng. Imbag lakit din, tada ka gumatgatang iti agas ko, anak ko. Siyempre di kayo mabali na baybayan, nanang. Doa talang agkabkab balay. Mala, agtumar ka nga rudin, tagsubli ak ije palingking. Ewan, anak ko. Agyaman akmanin ka. Awan ang yaman na, nanang. Barang addamanin sumangpet atrak. Isupay titangdan mi nga agdiskarga. Kan mangitulod ijay na duma-duma a pwesto. Gumatangak man iti shampoo ken conditioner, manang. Nay, anyat napasamak dita sungom, Johnny. Ni manang net. Nagalasa ng ganda ita Juni. Daisy ti bagay ko anagan. Kasano a Daisy kat lalaki ka mat? Kumaano babae ka? Ay, tagat gatanga kun. Nan ano tasungom kunak? Ang mga nuin sub-subda ka, gaputa ipapilit mo a babae ka. Saan ka day? Umayak gumatang. Saan kat nga umay makimarites? Agdamdamag aklang mat. Ibagamon no apay kasta day tasungom. Ay na, inakman laengan? Di mo ito tigat-gatangak. Ditakan! Ay, api manaw kan ngay! Nenay, ato yung tigat-gatangam! Saanan? Agdardarasak! Na, pimanaw ang sinalbagabakla. Nagpaiso siguro nga insub-sub ni Amana. Takagura ti Amana ti bakla. Manang, soft drinks mo man? Baka inumak unay. Mabit lang nga ta mangalak. Naggapu ka DJ ilay. Wen manang, amumatan, ijay ili ti ayan ti butik ko. Aywan, nadamag ko anapigsa kanupay ti papaabangam iti wedding gowns kanda dumapay a gown. Napigsamat basit manang. Ay, madamag ko man. Saan ka di nga imay dito ni Insan Juni? Jay, insan mo abakla. Ay, sus, insub-sub ti Amana, gapo iti kinabakla na. Anya?
ko mga insubsub na. Mas ano siguro nila kay Tomas amang pakpakan ken kwa na iso nga insubsob nan. Ay, mapanak man ija balayda. Ay, saan mo nga ibagbagat imbagak ken ka Insan, umayak man. Anya kadit araramidam. Ay, si Kamet insan. Imbag man tapin masyar ka. Adang agpay susugat di ta bibig mo. Ay, apay nga insubsub na ka ni Uncle. Sino man ang tinangibaga ita nga insubsob na? Sinipat na. Apay mat asinipat na ka. Di makalakit nga rod ay tasungom. Di tumot nga minwang. Saan abag na no abugak? Iso ana suro ni tatang day jay. Sinipat na kiidin. Dahil pa yung nga rod sungok. Sumurot kan kanyak. Tapno adda kadwak iti butik ko. Tangdanan ka. Ay, kayat ko amang ano di nakpalubusan ni tatang. Imbaga na ngamin nga adda kano ti kinabaklak no mapana kano iji ili. Di ka madanagan. Ipakada ka kani Uncle. Anya, alam ti kasinsin mo. Tapno addang agbali na bakla. Uncle, kaasimot no dito'y latan nga agigyan. Agtalon kan agbangkag. Anya nga rod ngay. Kananya ti ubrahan na ijay. At nakaditalunan kan bangkagan na ijay. Ni Uncle mo't. Agtrabaho ijay ili Tangdanak, taawan kadwak. Planok amang ibangon iti parlor ko iti asidagmat lang ti butik ko. O diat addan at ilagsoksokit iti kuko ti ammo na ijay. Bareta kan pala kas kada arado ti rumbang ay gaman na. Di namat nga rod ka ba ilan ti agarado, Uncle? Abay kumadi nakabalan kat lalaki mait. Sadut lang iso ti ammaw. Saan nyo ko maaparitan sumurot kanyak, Uncle? Saan mo apilitan nga alaan ti sadaw takasinsin mo? Alamot din, Uncle. Palubusam ka din. Padasam apilitan nga isurot, tasurutak matlaang ayawid. Anya nga ti ko na ni tatang, insan. Ay, lading ngitok. Umay nakakanusurutan nga uludan ayawid no sumurot ka kanya. Anyamat ni tatangan? Kaya't ko tiyag trabaho iti sa bali. Saan kat nga agtalon kan agbangkag? Ay, padasam lata ka sarita. Barang palubusan na kamatlaang, insan. Ura ikak to iday ti pagtangdandang agarado. Dayta at ibagam ka ni Uncle. Ay na? Sarado ti utak ni tatang. Di na kaya ti kinataok. Kaya't nakit malalaki ak kano. Saan abakluos? Ay, sayang. Mayat ko man no makaumay ka ijay butik ko. Ado ti gumatgatang ijay. Ada pa'y papaabangak a wedding gown. Kan daduma pa'y mausar iti agduduma nga okasyon. Ay, sayang. Kaya't mo't nga minitata nga agpasturak iti naang dod anwang. Anak, palubusan nga ta ni Uncle mo ti kasinsin mo amapan ijay ili. Saan, tatang? Kayat di Uncle pagpasturan itinuang. Ay, naturay ni Manong Tomas. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Kasano no saan kayat ti kabalay na ti kayat na? Day tangarod kat. Ipapilit na ti kayat na. Ngam di nalatamot maikat ti kinabakla ni Johnny. Agasam. Kabilan na pa'y ni Johnny no adda di na kayat. Un nga raw. Itikas jay nga edad ni Johnny. Kabilan na pa'y laang. Ay, aglablabasan. Permi abannog mo asimang pat, anak. Apay numangkita ka iti sa bali at trabaho. Saan kat anak kakarito ni itinatnatang. Babae ka. Nanang, adu timang tagtagibasit iti trabaho akong buhi.
Ngamdakkel ti sapul ti kumboy, nanang. Ay, ngam babae ka, anak ko. Trabaho ti lalaki dayta. Lalaki akmat, nanang. Ado a lalaki ti atiwak, nupigsa ti pagsasaritan. Ay, di mo ko maalilawan ti bagim, anak ko. Amo, mababae ka. Ngam agunggunay ka laang akas lalaki. Kay kayat ko nga awagan dak iti lalaki ng babae ni nanang. Lalaki laang ti panagriknam, anak. Ay nananang, saan ta na pagsaritaan day ta? Basta, lalaki ti rikna. Hey! Ana, malasyo ka ni tawaeg. Tayag mo day tanuang dito. Ay na, nagunag ti danom tatang. Diyak mo ti aglangoy. Mabuti nga abumalasiw. Sakayam day tanuang. Samo papagnain di tangaw may dito. Takrot. Nungay matinagak tatang. Mabuti nga. Kasano ang makasuro ka nga aglangoy. Nukabuteng mo matinagababaw at anom. Mabuti nga karod. Ang mga matinagak at maano dak. Di nakpagpungtutan, sing adyon eh. Sakaya mo, tagbalasyo ka. Nadagbat dito, numatinag ka. Ay, diyak nga rin amo ti agsakay. Ang mga tumaray tinuang. Di nakpagpungtutan ko lang. Sige, itry ko. Anya teramidag nanang. Ang mga numay ni tatang kat kabilin nakmanan. Ay, anya ka di manan, ti inaramid mo. Ay na, kaya't nangay balasiw ko ginwang ijiwaig. Taipan ko ijibangir at talon. Ay, apay nga men, adi mo imbalasew. Pimigsa nga rin ti danong tiwaig, tanagtudo. Amo yumat, jak amo ti aglangoy. Ay, kat sinakayam lakuman ajay nuang. Mabuti nga, nungay matinagak. Ay, di imbagam kumakan ni tatang mo. Imbagak nga rod, ngam nakapungtot ki din. Kapot na mabuti nga, ay nagawid akon. Impagod ko tinuang iti asidag tiwaig. Ayan tay awan tulang ng anak mo. Ay, adda nang ibaunakan ko, ana. Apay ka di manan. Nalabas ti kinasadot ken kinatakrot ti salbag. Ay nalakay, saan ka day akan ayon a pagpupudutam ni Junay. Abay kumasaan, kat kas jay namut nga main. Jay kabsat na, kat adda trabaho na. Tadda bukod na atalier. Ay, apay no palubusam amapanmat ag trabaho ni Junay. Tapno adda ngagbali na bakla? Ha! Sana mabaling. Lalaki ti anak ta. Sana babae. Nawatam? Ang jakmat kayat akanayon akabilam. Anak ko ni Junay. Anak mo laing deta bakla, sinalbagkit de. Awan ti anak ko akasta. Padaasan na tiyag tuloy nga agbakla ta. Anya ko matiaramidam. Kabilak, aging gaadinan ammo ti laod kandaya. Lalaki nga awan tulang na. Pwe! Napanam ka de, anak. Imay itay ni tatang mo, ngam imbagak nga adda nang ibaunakken ka. Naglingidak itilikod ti aparador nanang. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo. Ay, apay numapan ka laangan ijay talyer ti kabsat mo. Ay na, damat sa bali asar ka na trabaho. Saan kat nga tik-tik all itinaglati alandok. Ay, Jacqueline niya dayta. Apay, madikade ti agtik all iti landok. Uray anya at trabaho ditan, basta nadalos. Mapanak iti ayan ni Insan Alice. Sigurado nga da trabaho ijay. Jak bagay ti talyer. Ay, ang kasanon no maamuan ni tatang mo nga ijay tinapanam. Sigurado lakit de nga uludan nakaayawid. Ay, umay nga ta. Ay, nanang, ibagayulat na mapanak iti ayan ni Manong. Ket tumulong ak iti talyer na. Ala, agawaam nga rod, tadi pa'y simbangpad ni tatang mo. Nakarumwat ka, Mad,
papanam ka day. Mapanak ijay talyer, inak kita no ammo na metla ang titumulong ijay bakla nga anak mo. Apay amapan ka pay laeng. Ay kasanun tinwang mo. Impalinong kaon, kanadamatan inted ko akanin na. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Wana, apay ka de. Inakarod kita ay no tumultulong metlaeng day jay abakla ijay shop. Ay, basta saan mo akab-kabilan dyan anak ko, ah? Kagura ka, no kabilang manan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.